Dukomeje kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi bacu kandi twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye hirya no hino muri Afurika, muri Aziya, muri Australia, muri Amerika. Mwese turabaramukije kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru yacu rero araza kwibanda nk'ibisanzwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu araza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko byifashe ku ndondo aho isoko uyu munsi yaremye ya gatatu mu gihe i Buvira harateganyijwe ville morte. Muri Kivu y'Amajyepfo nanone barataka ko akababaro kenshi cyane ku kwishurwa amabariyeri menshi ari mu bice bitandukanye bya Baraka. Reka amakuru yacu tudatinze tuyahere kuri iyi nkuru igaragaza uko ibintu bimeze kuri ubu hariya mu karere ka Bijombo, aho tugiye guhera amakuru yacu yo ku munsi ku itariki 5 ukwezi k'umunani, ndetse tukaba turi mu mwaka wa 2023. Reka tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi bizaba biteganyijwe ville morte muri Uvira, ariko isoko yo mu Bijombo yo iza kurema ntankomyi. Ville morte ariko isoko ya Kiziba ryaremye neza, ibyo abaturage bavuga ko ku mibereho misha ya Bijombo. Mu gihe ibikorwa hafi ya byose byari byahagaritswe mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa gatatu tariki ya 5 ukwezi k'umunani, nyuma y'umuhamagaro wa societe civile wasabaga abaturage kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwamagana umutekano muke ukomeje kuvugwa mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu misozi y'Indondo muri groupement ya Bijombo. Ubuzima bwaho bukomeje kuba bwiza cyane, aho abaturage bitabiriye ku bwinshi isoko rya Kiziba. Amakuru yizewe Ecomedia TV yamenye nuko aho bivuga ko isoko ryabereye ahitwa Kiziba hafi ya Muramza ryitabiriwe n'abaturage benshi baturutse mu duce dutandukanye two mu Bijombo no mu nkengero zaho. Abacuruzi n'abaguzi bagaragaye mu mihahirane mu mutuzo, aho ibicuruzwa bitandukanye birimo ibikorwa bikomoka ku buhinzi n'ubworozi byari byinshi muri iyo soko. Hagaragayemo ibiribwa by'ubwoko bwose birimo ibirayi by'indofanyi, imboga, ibijumba n'ibindi bicuruzwa za buri munsi. Hagaragayemo amatungo menshi arimo inka, ihene n'ibipfura n'inka n'ibindi bitandukanye, ibintu abaturage bavuga ko hari ikimenyetso cy'uko ubuzima bw'ubukungu bugenda busubira mu buryo busanzwe. Hanyuma abaturage baganiriye n'ikinyamakuru dukesha iyi nkuru bagaragaje ko kuba iri soko ryaremye neza ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko umutekano umeze neza cyangwa se umaze gusubira mu buzima muri ako gace. Bavuga ko kuva MDP twigwana na FCM Ventura afatiye ubuyobozi bw'ibice byinshi bya Bijombo, Minembwe, Mbunda n'utundi duce two mu misozi miremire, ibikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi n'ubworozi byongeye gukorwa mu mutekano, bituma abaturage basubira mu buzima busanzwe. Kuko bamwe mu baturage babitangaza, amasoko yari amaze igihe adakorwa neza kubera ikibazo cy'umutekano, ariko ubu ngo abantu bongeye gutembera no guhahirana nta bwoba kuko bahora babikora mbere. Isoko rero rya Kiziba ribaye mu gihe mu mujyi wa Uvira ibikorwa byari byahagaze kubera gahunda yiswe ville morte yari yahamagajwe na societe civile mu rwego rwo kwamagana ikibazo cy'umutekano muke bavuga ko gikomeje kurangwa mu bice byo mu kibaya cya Rusizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uwo muhamagaro rero watumye amaduka, ibikorwa by'ubucuruzi n'inzego zimwe na zimwe zitanga serivisi zifunga imiryango yazo. Abaturage basabwa kuguma mu ngo iwabo. Ku rundi ruhande, abaturage bo mu misozi y'Indondo bavuga ko kuba amasoko yakomeje kurema neza bibafasha kongera kubona ibibatunga no kubasha kugurisha umusaruro wabo, bityo ko ubukungu bwabo buzakomeza kuzahuka. Bamwe mu banyamurenge bo muri izo bice rero bavuga ko bishimiye umutekano, bavuga ko wagaruwe na MDP twigwano, bakemeza ko wongeye kugaruka kubera ibikorwa bya MDP twigwaneho, n'ubuzima bwa buri munsi buragaruka, ubworozi n'ubucuruzi n'ibindi bitandukanye. Icyakora nk'uko abaturage bamwe mu babivuga, bavuga ko kandi ko mu bihe byahise uduce twagiye twibasirwa n'ibitero bishinja
bashinja ihuriro ry'ingabo rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi FDLR n'abandi. Abaturage rero bavuga ko ibyo bitero byagize ingaruka zikomeye zirimo impfu z'abaturage, isenywa n'imitungo ndetse n'inyagwa z'umubare munini w'inka z'abaturage. Nubwo rero hari impande zitandukanye zitanga ibisobanuro bitandukanye ku miterere y'umutekano muri kariya karere, ibikorwa byagaragaye ku misozi ya Kiziba uyu wa gatatu byerekanye ko kariya gace ubuzima bw'ubukungu bwakomeje kugaruka, abaturage bakaba bakomeje kwitabira ibikorwa by'ubuhahirane no gushaka imibereho yabo ya buri munsi. Hanyuma tukiri aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko abaturage bamwe bataka akababaro ko kwishurwa ku mabariyeri ya Wazalendo, ubucuruzi n'ingendo bigeze habi cyane. Mu gihe rero umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bakoresha imihanda ihuza Luvungi, Mwenga, Uvira ndetse n'umuhanda wa Uvira Fizi Baraka bavuga ko bahangayikishijwe n'iyongera ry'amabariyeri yashyizweho n'abagwanyi ba Wazalendo bafatikanyije n'ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi mu rugamba rwo kuganya ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Kuko byatangajwe n'abaturage rero batandukanye baganiriye n'igitangazamakuru dukesha iyi nkuru, baganiye ku munsi w'ejo tariki ya 4 z'ukwezi k'umunani, bavuga ko ayo mabariyeri abagenzi n'abatwara ibicuruzwa basabwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 50 z'amafaranga y'amanyekongo cyangwa se franc congolais bitewe n'ubwoko bw'ibyo batwaye cyangwa se aho berekeza. Abaturage rero bavuga ko ibyo bikorwa byibasiye cyangwa se bibashyira mu buzima bugoye, cyane cyane muri iki gihe ubukungu bwifashe nabi kubera intambara n'ihungabana ry'ibikorwa by'ubucuruzi. Bamwe bavuga ko amafaranga batanga kuri ayo mabariyeri atuma ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bicuruzwa bikomeza kuzamuka, bikarushaho kumerera imiryango isanzwe ibayeho nabi mu buzima bugoye. Hanyuma hari kandi abavuga ko ingendo zari zisanzwe zikorwa mu masaha make ubu zishobora gutinda cyane bitewe no guhagarika inshuro nyinshi kuri ayo mabariyeri, aho kuri ayo mabariyeri hasabwa amafaranga mbere y'uko urugendo rukomeza. Abaturage basaba ubuyobozi bwa gisirikare n'ubw'igihugu gufata ingamba zihutirwa zo guhagarika ibikorwa bavuga ko bihangayikishije ubwisanzure bwo kugenda no gukora ubucuruzi, ndetse no guhana abazajya bakora ibikorwa zo kwaka abaturage amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku rundi ruhande kandi bamwe mu baturage batuye muri ako gace baturuka mu bice bigenzurwa na FCM23 bavuga ko babona ko umutekano mu ngendo zabo kandi ko batabona amabariyeri nkayo. Bavuga ko abari mu bice bigenzurwa n'impande zishyigikiye leta, abo baturage bavuga ko kandi ko hari ibikorwa by'ubufasha bahabwa muri utwo duce. Ibi n'ubuhamya bwatanzwe n'abaturage. Abasesenguzi kandi bakurikiranira hafi ibibera mu karere bavuga ko ibikorwa gukomeza kugaragara ko amabariyeri atewe no kwishyuza abaturage amafaranga bishobora kurushaho guhungabanya imibereho y'abaturage no kudidinza ubucuruzi hagati y'uturere dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe imirwano rero ikomeje hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage bakomeza basaba impande zose zitwaje intwaro kubahiriza uburenganzira bwa gisivile no korohereza ingendo no kwirinda ibikorwa byose bishobora kongera imibabaro y'abaturage. Basabwa impande zihanganye kwirinda ingaruka zishobora guterwa n'intambara ikomeje aho mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma reka tukivuga ku bijyanye n'ibyo nanone, reka tubabwire ko bimeze hariya mu mujyi wa Kinshasa, aho bivugwa ko ingabo cyangwa se leta ya Kongo iteguye kurekura imfungwa za M23 muri iki cyumweru. Amasezerano ya Doha atangiye gushyirwa mu bikorwa. RDC iri mu myiteguro yo kurekura bamwe mu bafungwa basabwe na FCM23
Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu myiteguro yo kurekura abantu 15 bari ku rutonde rw'abasabwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imyanzuro yavuye mu biganiro by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar. Aya makuru rero agaragaza intambwe nshya yo mu bikorwa byo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Amakuru aturuka mu nzego zifite inshingano cyangwa se ububasha avuga ko abo bantu bakuwe muri gereza zitandukanye zo mu mujyi wa Kinshasa bamaze koherezwa mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bamaze igihe kirenga ukwezi bategereje koherezwa aho M23 egenzura. Kuko biteganywa amasezerano yasinywe i Doha, komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge cyangwa se International Committee of Red Cross niyo yahawe inshingano zo korohereza no kugenzura ihererekanya gifungwa hagati ya leta ya Kongo na M23 mu rwego rwo kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abafashwe mpiri mu mpande ziri mu makimbirane. Nubwo rero ICRC itagize uruhare mu kuvana abo bantu muri gereza zo muri Kinshasa, biteganyijwe ko ariyo izabakura i Beni ikabageza mu bice bigenzurwa na M23 kugira ngo hakogwe ihererekanwa rikorwa mu buryo bwizewe, buboneye kandi bwubahiriza amahame mpuzamahanga. Leta ya Kongo kandi yemeje ko abo bantu bamaze koherezwa i Beni, ariko ko isobanura ko ibikorwa byo kubashikiriza M23 byadindijwe n'impamvu zirebana n'ubuzima rusange. By'umwihariko ubuyobozi bugaragaza ko hari impungenge zatewe n'icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo cyagaragaye mu bice bimwe na bimwe zo muri Kivu y'Amajyaruguru, twavuga nkaza Beni cyarahagaragaye. Kubera iyo mpamvu rero hafashwe ingamba zo gukaza ubwirinzi bw'ubuzima no kugenzura neza uburyo abantu binjira cyangwa se basohoka muri ibyo bice. Ibintu byagize ingaruka no kuri karenderiye ihererekanya ry'abo bantu. Amakuru rero kandi avuga ko hari abantu 15 bagiye kurekurwa, hatarimo abakatiwe n'igihano cy'urupfu kuko batashizwe ku rutonde rw'abarebwa n'icyo cyiciro cy'abahererekanwa. Abakurikiranira hafi ibiganiro bivuga ko niba hari ihererekanwa rikorwa kuko riteganywa, nimba iri hererekanya rizakorwa nk'uburyo riteganywa cyangwa se nk'uko riteganywa, rishobora kuba intambwe ikomeye ku kubaka icyizere hagati ya leta ya Kongo na M23 ndetse rikongera icyizere no ku biganiro bya Doha bishobora kugera ku ntego yabyo yo gushaka umuti urambye w'ikibazo cy'umutekano kimaze iminsi cyangwa se imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo bimeze bityo, impande zombi ziracyafite inshingano zo gukomeza kubahiriza ibyo zemeranyije no korosha ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'uburinzi bw'abasivile kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitange umusaruro urambye ku baturage bakomeje kugerwaho n'ingaruka z'intambara. Tubashimire mwese twabanye muri uyu mwanya w'amakuru, by'umwihariko dushimire buri wese wakoze subscribe, nawe utarayikora tukagushimira, ariko tukwibutsa ko kuyikora ari ingenzi. Duhure butaha ibihe byiza. Ciao ciao.